cha bakhona inkosi yesizwe nenduna zonke indunankulu ngithe angiyiza ngisondele ngisondela nje ngoba indlula mithi ingithintile ngathi ngekhathi kade nile khona le esigodlweni yangithinta ebusuku angitshela ukuthi cha ngathi kunenkinga khona ayisaphephile kahle ifuna ukuthi ngisondele namaphoyisa ukuthi kuzobona ukwenzakalani ngoba ngase chitheke igazi ngingazi ukuthi bekwenzakalani sengiyabuza ukuthi inkinga ekuphi usethi hayi athathe ucinga linikeze insizwe se-ofisini lakhe lapha ngathi uyiyona ebheki i-office lakhe lesilo bese yangichazela ukuthi kukhona amabhasi amabili afikile isizwe sabakhwanazi sidino sikanunwa ngithi inkinga ikuphi useyasho ukuthi hayi kungathi kunento emenyezelwe isilo ngolesihlanu lesibuya kulona ebacasulilo omkhwanazi ingakho ke nje isilo sibacela ukuthi abasondele ngala ukuthi izoxoxa ngithi mina sengixoxa into ngabo 8 ebusuku bekuthe ayixoxwa ngani mina ilangalwalela uthi hayi ngayisithi isilo sibacela ukuthi hayi ayikhulunywe lento bavele bathi ngeke balaleke bona basuka manje ebusuku ngathi mina uma sekunjalo ngathi hayi kulungileke qhubekani ke nina niqhubeke nixoxe mina ngizothumela amaphoyisa nje ukuthi azoqala awangeni ngaphakathi lapha engxoxweni ngoba akusimsebenzi wamaphoyisa okwawo nje kuzoqapha ukuthi akekho yini oselimaza omunye akekho yini mhlawumbe osethumba omunye ngoba ngizwe ekhaya ukuthi angathi benifuna khona ndifuna ukubathumba akekho ozethumba omunye kuphela amaphoyisa azofika ahlale ngaphandle ngathinta umphathi wamaphoyisa umkhuzo wamaphoyisa engimthumela ukuthi angibhekele lapha kuleya district uKhumalo ngathi awuye lapha uyobheka nje kodwa anikhulumi namuntu anenzi lutho nifike lihlale nibuye ngicathi afike enze njalo amaphoyisa abezobheka nje uphepha kuphela ngasitshela ke selo ngathi ke bayede uzoyixazulula wena leyo ngoba ngazi ukuthi yini leni yenzayo asingeni kuyona umsebenzi wamaphoyisa nje ugada ukuphepha ngajabula ke mangabe sengithola umyalezo ngicathi ngabo 11-12 ebusuku ukuthi umhlangano usuzowaphela base bayahamba ukuthi uhambe kahle kodwa isivumelano beke sokuthi angathi selo zami kuyixazulula lenkinga khona bengenayo ulwazi kakhulu ukuthi yini inkinga yakho umsebenzi wamaphoyisa njengoba sengishilo nje umsebenzi wethu esinikezwe wona sinikwa yinini abantu bala kulelizwe ukuthi sibheke ukuphepha kwenu ezobukhosi nezamasiko asihlangene nazo samaphoyisa ngebhadi ngisuke ngaqoka le uniform umntwana ngizothi mase ngiphuma la njengoba nithe amaphoyisa afuna kaphume basala kukhanazi angazi ukuthi ngibekaphi ngoba phela ngiyiphoyisa ngiphila kube umkhwanazi mawuthi amaphoyisa amaqeda la awaphume basala abakhwanazi baxoxe zabo ntunankulu angazi uzoyithi ngoba manje ngagcina sengisala nje ngumntana enkosi ngagcina sengisala njengomkhwanazi kodwa manje ngiyiphoyisa futhi izoba inkinga lento ngoba manje so ngifuna ukukhuluma lezi ngingafuni izizwa amaphoyisa kodwa ngoba ngikhuluma nabantwana nami ngumntwana kufanele ngilalela kodwa manje ngeke ngilalela ngendlebe eyodwa manje ngala khona ukuphoyisa izoba inkinga ngazi nje yenza kanjani ngiyekela kunina ukuthi nixazule leyo njengoba sengishilo nje angifuni ungenelela kakhulu entweni zobukhosi kodwa bengithi nje angithi ukuphawula ngalento esengizwile inhloso yethu ngicele noza kwethu uBrigadier Thanga lokumambela idistrict ukuthi cha aningeni nicele inkosi nenduna ukuthi umkhandlo wonke sike sihlangana isizathu sakhona ukuthi makhona into enzakalayo ehlukumeza umphakathi bayangireportela bangitshela ukuthi hayi sekwenzeka ukuthi manje kuvala umgaqo la ku-N2 manje makuvala umgaqo okuhlumezeka abhlungu ukuthi abakhwanazi bacasukile kodwa manje bacasukile banje badeshile umntwana isihlalo esikhulu esiphezulu angithi nomncube enikhuluma naye kodwa lo senimvimbe emgaqweni shuthi nani senenza lento enithi akuboshela wona lento abayenza kunina kushuthi nani sefuna niboshele lento eninza la
senihlukumaza abangenacala ingakho nje ngithe azama ukuthi sixoxisane ngalento ukuthi ingazi yephambili ukuthi mawunolaka ufuna ukubhodla bheka phela ukuthi ubhodlela kuphi angahlukumezeki umuntu miyekele nje lo umgaqo kahulumeni wethu sonke bayekeni ukuthi baqhubeke bahambe bese kuthi lo anginabakhwanazi mina nensizwe qondani ingqolo enibhekene nayo lento enenzile ngomsombuluko ngiyajabulela niqonde ngqo la kuyinkinga yakhona nayixazula nabo yenzani njalo mawukuthi niyahluleka lapho nazazi inkantolo zingakuqondani ngqo niyekele laba abanye enihlukumezana nazo ezinganiphathi kahle ningazithathi bese nifaka abanye abantu ngoba nje labantu enizifaka kubona nivimba ama-ambulance nivika imoto ehambeni bayathuka bafonela mina ebusuku ngilele ukuthi nako besihlukumeza manje ngiyabuza ukuthi yini inkinga kuthiwa cha bakhiphula kalwabo oluqhamuka le endlungulu balikhiphele endaweni embi angafanele balikhiphele kuyona ingakho ukuthi azike sicele dadewethu ubrigadier Ngubane la engisebenza naye province awuthinta idistrict ukuthi ithinte inkosi nesizwe sayo ukuthi singakwazi ukuthi silumane indlebe ngalokho sizoxwayisa sizocela samaphoyisa ukuthi cha umthetho uthi unelungelo lokuveza ungajabuli kwakho kodwa kwenze lokho ngokusemthethweni uma nikhetha nje ukuthi nizohlangana nezibandla lamkhwanazi esigangeni njalo nenze umcimbi wenu akekho uzonivima ningakwenza lokho impoqo nje mangabe ningezophoqa abanye abantu ukuthi bangakwenzi lokho abafuna ukwenza bona bazojoyina nini isiphambana nomthetho ke le iyo ngithi sicacise singaqhamuka amaphoyisa sesidudulana nomkhwanazi la endleleni bese siyakhohlwa kuyona ndaba ngoba indaba ilento enzeke le kwanongoma la indaba ikhona akulungiswa yona ke singadudulana namaphoyisa angifuni nami namaphoyisa atholeselwa nani ngoba okwawo ukuthi asize nina okwawo ukuthi abheke ukuphepha kwenu ngizwile ke ikhalazi inkosi nondunakho bese bengitshelile ukuthi sekunokufakwa abantu ke kwabakhona ngithe mangibuza ubrigadier wathi kwenzeke engekho nakhona la district ngase ngithembisa ukuthi ngizothumela uphenyo lamaphoyisa angaqhamuki la azothatha lamacala lawa awabheke ukuthi ubani lo owenza ubugebengu lokho kokuqala nje ngithi angidlulise okwesibili ngoba phela size ngobugebengu lazize ngezombango okwesibili ngizwa kuthiwa ngathi impela umphakathi waleya ndawo ngale usohlukumezekile kakhulu njengoba ngisho ukuhlukunyezwa ukukhokhiswa imali mangizwa uhlukunyezwa ukuthi umhlaba biyathathwa kubangwa indaba zamasimu zemoba njalo njalo uphinda uzohlukunyezwa indaba lomhlaba ke kuthiwa uyathathwa manje uthathwa lensizwe kuthiwa yakamncube umncuba ngithi uncube ngithe ukuxazulula leyo nto ke asizuyiqeda la siubuholi kungcono ukuthi sibize umphakathi lohlukumezekile bazikhulumele bona silalele ngithe ngisuka ngase ngicela okuyena obheke